Fit-tmiem jumejn ta' diskussjoni bejn il-Ministri tax-Xogħol u tal-Affarijiet Soċjali f'pajjiżna fid-dawl tal-Presidenza Maltija tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea kienu diskussi mezzi varji kif l-Istati Ewropej jistgħu jagħmlu d-dinja tax-xogħol iktar attrajenti għal min jagħżel illi jibqa' qiegħed. Making Work Pay kienet it-tema li xprunat id-diskussjoni fejn il-Ministri qasmu l-idejat u l-esperjenzi tal-pajjiżi tagħhom biex fuqhom il-Kummissjoni Ewropea tfassal il-Pilastru Ewropew ta' Drittijiet Soċjali. F'konferenza tal-aħbarijiet fit-tmiem il-laqgħa informali, il-Ministru Malti Michael Farrugia stqar li kien hemm realizzazzjoni li hemm rabta bejn ekonomija b'saħħitha u sistema ta' assistenza soċjali b'saħħitha. This gives the opportunity for each and every country to aim not only to improve its finances, but so that they will introduce as much as possible the social policy initiatives that are intended for the best interest of the people. Il-Ministri tkellmu dwar kif meta wieħed jidħol fid-dinja tax-xogħol awtomatikament iħossu iktar aċċettat fis-soċjetà. Għalhekk din raġuni oħra għaliex għandhom jippruvaw iħajru n-nies ma jibqgħux dipendenti fuq l-għajnuna soċjali. The importance that was brought up with regards to quality jobs and decent wages, coupled with adequate social security support. There were a number of recommendations from different countries. And that they are actually doing. We touched on the persons with disability. We touched the area of active aging. We touched also those persons who are most vulnerable in society. Għaldaqstant kienu ewlenin fid-diskussjoni persuni li qed jerġgħu jingħaqdu fis-soċjetà wara perjodu ta' riabilitazzjoni u gruppi oħra fis-soċjetà li ħafna drabi jintesew meta jitfasslu liġijiet u trattati Ewropej. Farrugia stqar li jekk l-inizjattivi li qed jittieħdu jinftehmu min-nies, l-Ewropej jibdew iħossu l-Unjoni Ewropea qrib tagħhom u bekk tissaħħaħ il-fiduċja f'dawn l-istituzzjonijiet Ewropej.